Abantu muri Nyamukanito jo mu district ya Ntungamo okwombe kirwarire kuza kubarya ha mutindo gwa health center ya kana cikije ahubwo nyuma yo kugira cyetenga hawo umwanya go barimo kugira ngo guhwerire kandi abantu batunga uburemeza hakora kakutunga ubujanjabi nkabemanya go duye no kuriremo kwombe kirwarire ko kwari kushobora umwanya wo kubona tamirwaro uhereza ubushorirwe specialized health services ngo kuzarsa okushemeza abantu aba accident indwara z'abana bato n'izindi ndwara izigumire zo tushangira tukuza kutandika hirwaro tushangira ngo irwaro turi hihi neri yitoje kandi ari haro ka distance kandi turiyo mukona aho abantu naje kutungira accident abana bitu ndwarwara nyekiro ko kuba nozitoje nyekiro haba habi mwe tukashara mu tutandika hirwaro base kuyamba abantu ba burijo community ito ba abantu becaro tukareba ngo itwe nk'abakristayo bekanisege narishibo umwanya gwitu gukatunguka guta twatabanze tukaronda ibintu bitakubasafito bikabasa umwanya gwitu kwihamba ando tuteka cyo kugira ngo tubase kuteka hirwaro iryo kubasa kuragurira abakristayo bitu nangwana n'abantu kurgaheru nabo bundi bakaturetera mu intasya abantu basima barugiriye kubasa kubakwateraho okugira ngo bakabona ubujanjabe bwahiye sima ba abakasi harimo n'abandi bace abatukwatiraho abatire materiyo nka simensi na namabati ngo kubasa kushakari irwaro na noko mbe kisirwaro irwaro kuri kubaryaha ryabarukozerwe nuriyamba umuntu waburije ingeso no basakwisha bundo tine mukasente kuko kuburyo umukristayo wekeje we kanseje at least bagira ko kubakwatiraho aba Abacus Africa Limited barigire babakwatiraho na miliyoni 10 ese bakwasibwe ka village Krishna ahabwa campage. And here we are donating 10 million worth of hospital building material like cement and some other important material, and we are very happy to participate in this donation, and we are requesting more people come and contribute to finish this hospital building. Omurumo gukombeka irwarire gurumo no gugenda misho kandi no gutekatekwa kumaraho sente zo kwingana miliyoni 800 okureba ngo gwawa gashakwa na Good Fatima.